mbukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu ngumprofeti wakho lo ngikhuluma amadimoni egameni lenkosi nasekuseni ngithi angene ngelivu lemandla egameni Jesu Kristu silifunze kanye kanye ngoba kuyimvoto lenkulu ukuthi sihlangane kanye kanye ngelivu laNkulunkulu ngoba ivu laNkulunkulu lifana nemagjosa siqinisako lasitunzisako endleleni yathu yokukholwa egameni lenkosi mbukeli kuphi nakuphi la ngibukela khona ngabe ngibukela icingweni lwakho mabona kuthe wakho mhlawumbe ku-TV yakho nje noma ku-laptop yakho ngumprofeti wakho lo ngikhuluma amadimoni egameni lenkosi afuna amagama kanye kanye encwadini yeTaga chapter number 11 sitawubuka verse number 12 egameni lenkosi ngifuna sibuye kakhulu indzaba yekutithoba noma indzaba ye-humbleness egameni lenkosi leBhayibheli lithi encwadini yeTaga lithi umuntu longenangqondo umbukela phasi makhelwane wakhe kodwa umuntu lohlakaniphile uyalubamba lulimi lwakhe egameni lenkosi yemukele ekhaya ngithi ekuseni angikhulume ngendzaba yekutithoba ngoba kutithoba ngiko kanye lokuphakamisa umuntu phinde ngimehlise umuntu egameni lenkosi ngoba sinenkinga yokuthi abanye abantu uNkulunkulu bababusisa babese bayaphakama sebantontomela abasakwati ukuthi babahloniphe labanye abantu egameni lenkosi kepha namhla ngifuna ukuthi sibuye indzaba yekutithoba ukuthi kuhamba likheli kanani kutithoba egameni lenkosi ngoba kutithoba sikubona ngaye Kristu leBhayibheli lithi abeNkristu ahleli esihlalweni sebukhosi egameni lenkosi anguNkulunkulu naye egameni lenkosi anako konke angathi angeselutho azake one lutho kepha leBhayibheli lithi wathi thoba yena wase uyehla waba imvana egameni lenkosi wase uyehla waba soni esikhundleni sethu wehla wathi thoba kepha sine simakholwa namhla siyehluleka kuthi thoba egameni lenkosi kepha ngithi angisho ukuthi kuthi thoba ihumbleness ikwisipho noma ke kuma fruits of the spirit egameni lenkosi lapha makholwa egameni lenkosi ngithi angisho ukuthi kumnto kakhulu kuthi thoba makholwa emakhaya egameni lika Jesu Kristu ngoba indzaba yekutithoba is a step to salvation egameni lenkosi waqala wasinziswa waqala wasitakala ubese uya-adopta lo moya wekutithoba ubahloniphe labanye ubatise labanye uke wehle makufanele wehle noma sidingo sinekho sewuke wehle nje ngoba ngosiyami ufuna futhi abantu ufuna futhi uKristu nomlandzelako egameni lika Jesu Kristu waqala wakholwa waqhubeka watiphakamisa there is no salvation lenjalo egameni lenkosi emabandleni ethu namhla kugcwele kuhlebana babonana phasi bantu abahloniphani ngenza bekuthini kude lokhona kuthi thoba kulomunye egameni lenkosi kepha ngibukeli la ukhona khona ekhaya la ngibukela khona awutihlola ukuthi ingabe wena umuntu kanjani ngoba lapha ngosiyami kunemvuzo wekutithoba kulabanye abantu utithobe ungenaqala utithobe bakuhleba utithobe bakubukela phasi kepha wehle ngoba ufuna ukuthi ingatimulo yaNkulunkulu ibonakaliswe kuwe egameni lenkosi incwadi ya1 Peter chapter 5 verse 6 ithi tithobeni ngephasi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu lo mbhalo uthi simakaze utabe siyaniphakamisa ngesikhathi lesifanele yembukele ekhaya ngisho ngithi mawufuna ukuphakanyiswa uNkulunkulu tithobe phambi kwakhe mawufuna ukuphakanyiswa uNkulunkulu tithobe phambi kwakhe egameni lenkosi ngoba ngathi kulula kuwe umuntu longatithobi egameni lika Jesu Kristu mawufuna uNkulunkulu akubusise tithobe kulabanye egameni lenkosi before uNkulunkulu akubusise uyayabuka lokuthi utawukhona ukuthi thoba ngoba when God blesses you akabusiswe nawe jana kepha usungabusana nalabanye abantu egameni lenkosi because when God blesses someone he blesses him to bless others egameni lenkosi ngoba simakatha akafuni ukublessa umuntu lotawuqhubela nabanye abantu egameni lenkosi awukhona khona ekhaya mhlawumbe nje uphumelele namuhla indlela lokuphethe ngayo awubahloniphi nabanye abantu awubathathi isilo sabanye abantu awukhoni upha awukhoni kuthoba wena wathi uthi lo right always nguwe egameni lenkosi simakatha sezulwini uyabona mbukele ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi ngikhulume nawe nje ngithi la ukhona khona ekhaya nkosiyami uyathinga ukuthi ithobe uke wehle nawe makufanele wehle egameni lika Jesu Kristu nkosiyami la ukhona khona ekhaya mbukele ngithi mhlambe unemndeni wakho anisevani egameni lenkosi kepha nawe ukhona uyakholwa ulamkhathini wabo iBhayibheli lithi thina let us not be troublemakers but let us be peacemakers egameni lenkosi la khona labangakholwa bangakholwa itithoba kepha tithobe wena ngoba uyakholwa egameni lenkosi la khona emsebenzini wakho kunenkinga khona tithobe phela wena ngoba uyakholwa uyatana naKristu waqala yena phela watithoba egameni lenkosi we must imitate his life egameni lenkosi we must be Christ like egameni lenkosi la khona ekhaya livangela uNkulunkulu angahlaziswa ukuthi
wena njengelikholwa so uyalwa ushana nemuntu because you are failing to humble yourself egameni lenkosi kunesibusiso kunemvuzo ekutithobeni babukele emakhaya noma mntana ngiva kahle khona ngithi tithobe utakuphakamisa uNkulunkulu angikhuleke nawe kusena nangomukele moyo ngene ngiyamkhulekela nasekusele egameni lika Jesu igama elinamandla ngiyathi ukuthi kutithoba kulukhuni kepha mongcwele wena wasipha kona utasiqhubeka mongcwele usiqinise ngako usiphakamise sibusimo mongcwele embukele ekhaya usiphe kutithoba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen and amen mbone ekhaya ngumprofeti wakho lo ngihlula amadimoni egameni lika Jesu Kristu welibandla le spiritual life edit prophetic church elikhona embekelweni ngithi ke utawufuna ukumbona umprofeti for i1-on-1 ukhona ngalesithathu egameni lenkosi njalo ngalesithathu nje uyaqala kusebenza nga11 ekseni till late ngemgcibelo same time egameni lenkosi kanti ufuna ukukhonda nathi ke siyakhonda every Sunday from 10:30 ekseni till late utawufuna ukumshayela umprofeti uyatholakala emthini wakhe lothi 7635 7474 uyamthola sozimobhala lothi 79490 106 mbukele ekhaya angu invite again sinenguza honor prayer lekhona this coming Friday egameni laJesu Kristu it will be a night of the Holy Ghost, a night of the Holy Spirit la khona abantu bathe babhabhatiswa ngemandla kaMongcwele bakhuleka konke manje kumnyama nebuthakathi etimbile ndabo mbukele ekhaya ngithi ungakhohlwa when the prophet sees you he shall prophesy and once he prophesy your deliverance is a showcase mbukelo ekhaya ngithi ke ungakhohlwa umprofeti wakho ukuthanda sakufa may God bless you ekhaya. Amen.